Za 27. dan Ramazana donosim vam recept za stroganov teletinu. Ovo jelo sam davno probala u jednom restoranu i baš mi se svidjelo. Mislim da smo najviše impresionirale kisele krastavce koje se nalaze u njemu. A ako mene iole duže od mjesec dana prati, zna koliko ja volim kisele krastavce, da čak na profilu imam recept za svoje domaće koje ponekad pravim. Mekano meso, gljive, kisele krastavce i kremasti sos serviran sa tjesteninom. Ne znam za vas, ali svaka namirnica koja je u ovom receptu je moj definitivni favorit. Nakon toliko tradicionalnih bosanskih jela, vrijeme je bilo da snimim jedan nesvakidašnji recept koji, iskreno da budem, i sama po prvi put pravim. Ovo jelo je ruskog porijekla i pravi se sa nehalal namirnicama, tako da vam ja danas donosim svoju halal verziju ovog recepta koji sam malo izmijenila, a koji je i iz prvog pokušaja, hvala dragom Bogu, uspio. Prilog za stroganov teletinu možete staviti i tjesteninu, i kuhanu rižu, i pire od krompira, što god da želite. Samo je bitno da prilog bude neutralnog okusa, uzimajući u obzir da je ovo jelo baš puno aroma i okusa, tako da vam sve to ne bude onako prejako. Sada uz čašu smutija koju mi je brat napravio od kivija, hurme i banane, koji je by the way preukusan, idem da odmorim da se huram, tako da ću ovdje lagano da završim sa ovim videom, a vama od srca da zaželim sretan i hajrl post i sutra.